Hallelujah. Praise God. May be seated as Amen. Hallelujah. Amen. Let's go and begin to pray. Amen. Just pray. Whatever is of disturb emoyeni wakho, mhlawumbe moya wakho uphukile, mhlawumbe nezinto ezekuhle. Kodwa uthi Nkosi ngincede izwi lakho lithethe. Maybe your heart is broken, your spirit is broken. Just say, Lord, speak to me. Come on. Disconnecting engqondweni yakho and forget about what happened in your life. Forget what has happening in your family. Just connect. Come on. Come on. Bamba nena yenshi. Come on, go deep. Say, Lord, heal me. Heal me. Thank you, Jesus. Pray until you feel healed. Pray until you feel healed. Oh God, thank you, Jesus. My God. Thank you, Jesus. Come on, church. Come on, everyone. Pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray. If you are sick in your body, pray for your healing in the name of Jesus. If you are struggling financially, pray for the breakthrough in the name of Jesus. Pray. Pray for your family in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Clap hands for Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Bese ujonga umuntu oseqanga kwakho umncumele ungathethi into vele uncume nje. Abanye bangonga baqhela betha ke plate singonke. Uncumele nje umakhe uthi makhe kodwa singabantu sikithi umakhe singabantu bothando. Amen. Asibonge kwinkonzo ebesiphethule noMachina bazalwana. Amen. Very soft othe noMachina bazalwana. Amen. Usande simzame izandla ezingenamali. Hallelujah. Amen. Very soft baba. Voice feel. Amen. Hallelujah. Sekenzo. Praise God. Rest, praise God. Sibuleni nabo worship team. Amen. Ahamba nayo nabo sibazame ngezandla ezingenyamona. Hallelujah. Praise God. And everyone in the house, special greetings to the fathers in the house. Amen. Hallelujah. Amen. Our elder Utatu Ngandweni, together with Utatu Ulele, Bongo brother in the house, and the mothers in the house. Amen. Hallelujah. Senza kakhulu Mother's Day. Senza kakhulu ndikadala. Angizobasacacisa. Amen. Ubake ndibone enye into zomvele ndithi iyaqala ukwenzeka le. Hallelujah. And also our trainee in the house bazalana. Amen. Hallelujah. Impilo ibanja halo bubudala. Amen. But God, we thank God to see here. Siyabonga umbona apha. Le nto ibanda kangaka. Amen. Simzame izandla ngayo bazalana. Ukuba nogogo ebandleni, it is a blessing. To have a granny enkonzweni insikelelo. Amen. Just get presence zakhe to be. Every time xa izapha engena dithi Nkosi yami nansi insikelelo sithi kahla nje. It is a blessing. Amen. If ukuthi umamzane ugogo akazivanga right,
Ngoba dia understand ngase ngimtsala azopena pena apha ngoba iblessing yami ayikho. Shumela kamnandi xa ngimbona. Amen. Ngoba kwami ngakubhora kodwa kwalifa babuya suka unantanga amaqoba yawo. Noba ngakubhora amen yena thala kwashumela umntaka ngasuka unantanga ndithi nginesiphambo kwesipilini. Awona mephambo kwesipilini ndifuna ukulungiselela ubasela ugogo in the name of Jesus. Ake simzame izandla bazalwane. Hallelujah. Praise God. Amen. Namhlanje Father's Day. Amen. Losuku lotata. Praise God. So I have a message also for the fathers. Ndinawumyalezo nakubo. Amen. Hallelujah. Amen. As I was having a message for the mothers. Ngoba ndandinayo na for the youth of the church was Lwale. Nayo I treat you honor in the school. Ndiyabulisa nakubantu abatsha bebandla and all our visitors. Namandwendwe It's your first time to be here. Uba uyaqala uba khona. Amen. Kule nkonzo kumshwa kuyo erest. House erest qala kumshwa. Cela ubeke inyawo. We want to welcome you. Khawuvele udala wami konje sizokwamukela umthithane ngokukhela kamnandi. We want to welcome you. Sifuna ukwamkela. Ningo-2 uqobo isentawulini. Let's get praise for them. God bless you. Amen. You have all wisdom. God bless you. Amen. Welcome you this morning. If you feel like you want a glass of water, amen. Praise God. Siyabulela kubo bonke abazalwane ke bangcwele ngegama lika Jesu. I'd like to thank all of the brethren in the church. Cela umjongo osecaleni kwakho. Can you just look at the person next to you? Umxelele I love you. And tell the person you love you. Amen. Thina Maxhosa we need to be renewed in our mind. Singamaxhosa sidinga uhlaziywa ezingqondweni. Siyamoyika I love you. You are so scared to say ndiyakuthanda. Amen. Because I look Tina, we have that love from God. Sinolathando thina lusuka kuThixo. And you are afraid to use this word I love you. Ngoku soyika usebenzise Even the parents. Ndiyakuthanda. Parents, you know parents, if you don't teach your children ukulando yolathando ufuna kwakuhlonishwa too much uzoxa umdala ubenze ukugogosa abantwana because awubaniki okakhululeka when it comes to noma kufanele kumntwana abantwana ngoba bakoyika usoloko unosidingo usoloko ujamile mabakhuleka abantwana bakwazi ukuthi I love you ukuphuza umntana wakho naxa esikolweni ngoba khona oshuka nje labo monqozo umntana wakho udoncuka ulwimi ngamphuza umntana umuntu osecaphuza umntana wakho phuza umkelele uyamthanda. Tell. I hope you know that the reason the youth isizathu soba abantu abatsha not coming to the church. Bangeze Young ezikolweni. people are in shibis. Abantu abatsha They bagcwele. don't come to church Abezi because apho. we don't show them love. Ngoba kaloku asibabonisa So uthando. azazi umuntu They kangathanda. will never come if you don't If love. you want people to stay in this church, Uba nifuna abantu bahlale, learn to love. funda ubathanda abantu. Singanqami njengomnye umzalwane kophuma inkonzo ephasa enyuka pha. Akabulisi basepha. Do not be in such a hurry. Uyahlala uye kulo muntu uqala umbona. Give them love. Anikuthanda. Amen. Into efungafani bani banoyishumayela lonto leyo. You must know if they hayi lo buka mzala khawuye kabazala kuyindwendwe. Yeka abazala ambobulisa indwendwe. Amen. Visitors. Love will keep us bazala. Uthando lawusigcina. We have differences. Ewe thina kukhona iyahlukwana ekhoyo phakathi. But you must reach compromise. Kodwa masi compromise. Uthe ngazokumsha mhlanje. Amen. Kwabo ba frustrated abakhumsha. Our messages are on YouTube. Bonke badumeka ilento yethu yokuthetha isingisi. Imiyalezo lethu sifaka pha. Amen. YouTube. Yaqala kancinci lokho omnye
usiswahili khaladi oyithanda usifollow on Facebook athi, guys, I like this church but I don't understand what you are saying. Ngiyayithanda yona inkonzo leyenu kodwa andiniva le nto niyithethayo. Abantu bohlala bethisa zonke likhumshela kumlungu pha ku YouTube phone khona belungu. Amen. They are whites there. Things are changing. Uba bonke abantu bebesive isixhosa ngeke West South Africa ni mixing. In South Africa we've got mixed cultures. So ungadubeki ndadala explain abantu balabayazi that's why babona sebekhumsha ngoku. Do not be one. Amen. Ten ngene ndavuma ubhoti ndibulisa wathi perhaps mfundisi that that's okay. There you go. Perhaps that's amen. Praise God. Khumsha man. Amen. English. Ngoba uba practice make perfect. Uyofuna umsebenzi kodwa ufuna ukumsha uyokumsha ngokuyenza into enzima ke ngoba kanti awuqhela lapha enkozweni yakho uthi ufika nabo ufela utyibilika eyona loo nto le kodwa ngikubuza kaloku ngithe ndithi xa sendifuna uthandaza ndifana into asakwazi uthandaza hallelujah, praise God. uNkulunkulu ngathi yacotha yabo ngathi yaconda umthandazo. So nini wena mthandeke because of your Father in the name of Jesus God ngena mhloneni God diphakade mhloneni. Hallelujah, amen, praise God. So we thank everyone bazalwane in our midst. Thank you Sunday school. Call him down Papa. Last time we're busy setting the sound alibala ukuthi makaphi azaphinde lapha with disturb because isound yethu bazalwane iyafuna ne service amen. Ngoku ubona ba into zami kakuhle sifelwa zizibhika so zibakhona izinto ngoba khona sifuna imali yo service amen. So zifikele kulowo mongo azikhali kamnandi, praise God. So khona umntana bebongi wabonga uphi lo mntana iza come my dear amen. Bekundivuyile babemphilisa kodwa uyaphazamiseka ngalamini kwathi uphakamisile amen. Simzame izandla bazalwane. Amen. Praise God. Nathi sibe nembongi lapha. Enye into interpretwa wrong amen. Xa usindiswa awulahli ubuXhosa amen. Funa sizohlezi kodwa uyaphuma emasikweni because amasiko you are worshiping dead people. But awuphumi uba ngumXhosa ungumXhosa osindisiweyo. You do not forsake your culture. And ukusebenzisa andiyazi ngoba andifuni uthetha istatement sihambe wrong. Ukusebenzisa amachiza esiXhosa malibeke ubuzekela imihlonyana. It is not a sin. Kodwa xa uya exhweleni ku consult imimoya is wrong. But uba uyaziyela lapha ehlathini kuthi kukwingcambu use it. Kutsho ngikunika imvumo use it. Amen. Because awuphumi ebuXhosa because la mayeza wathenga ekhemist zezangcambu zenziwe ngemitshini. Cha ke ngoku abantu bathi xa sithi thina sibethu emaqhweleni mabangasinoba into eyingcambu no. If la ngcambu iza ngoba ku consult ukuqhunyisa izinto ukukhomplicate irobot is another altar. Sesibingelelo ke. If la ngcambu ikhwelela qhwele ndiyayazi ngumthophu ufumane kaphi. Oh, and use it chomna. And your body will be healed. Amen. The spirit they will contact nguye ozoba in between abe mediator between wena no and the spirit the spirit of the dead. Amen. Nguye but ingcamba isebenzisayo ixhwele akazange adale nenye ingcamba udalwe nguThixo ambokha amayeza kulonda kwakuba kuyeza apha enyanga into hamba because people they think how silisiwe usawasho emehlonyana usisiwe fire no but praise God before abelungu bafike we're having our own doctors. Amen. Uba uthole isilonda bekhona into eziqatywayo
into ethi khoxa into ethi. So bantu benkosi singazimixisi amayeza esiXhosa ebhethela sikizo. Cha ke esi statement la siyashota singasounda wrong. Amen. Akuthiwa amayeza esiXhosa asiyizwa pha. Bona ngokho fundi ndithi ngizangena bona iqhawuleka ndibethwe ngumthi. Amen. So we are not talking on that level yokuthakatha. Amen. In fact kudala ke ngathakathwa cha I am untargetable. Anthakatheki. Amen. Mna ubona a living testimony. Ubona ubungqina xa ujonga umfundisi. Amen. Amen. Aphuma umoto eyayisisonka. Engine yahlangana ne-steering. Uqabuka kwami ndangaphandle ndahlala for a weeks ndingakwazi uhamba ngakwazi ushukuma. Ngifaka izinto zonke izinto nzenze lapha ndiphefumula ngopipe. And think someone onamaso hamba ngenyawo can thakatha me. Incinca lokuleyo. Nginguphunyuka kaBemphethe ichebethu lesepha. And I have no fear for abathakathi. Agoyika magoyeka. Amen. Amen. Praise God. I just advise people who are going to witch doctors to try to witch me. Ngicebisa bonke baya bosiyazi bafuna ukuyondithakatha torho. Did you use that money to buy weave Ntasika because you're wasting your money? Uzoxabana nabantu. Ube ngathi alisebenza lamayeza akhe cha wasebenzi kulombuzo. Iweave kanoku. Praise God. Amen. Amen. So I was not there. I want to say some few words for the fathers. Amen. In this special day. Hallelujah. Omama apha ekhaya abazunyanzela baba bathi happy Father's Day ngoba abango father kumakhosikazi babo. So danisuka apha ndiyamakhaya uthe ngandenzela into aka lokhu. You are not father ebantwaneni. Amen. Friend balungisa bangukuthi umfundisi uthi uPaul uthi dilindele ukwenzelwa lo uthi nami. Amen. Injani. So if Father's Day are your husband tos. Amen. Say Father's Day. So ngabantwana kuthi ukuthi ke ngo people who are qualified to be celebrated today ngabantu abazeleyo, not boys. Fathers. To be a father funeka kube khona omkhulusayo. Whether ke biological father or spiritual father, because abazali abantu na spiritual nikhona abazalwane. Praise God. So there are people ke abaye this thing of uhambe uyokhangela utatakho. Amen. Akhona abantu badla bayithethelele lonto. But to me it's an insult to the one ogreiser. Andiphinde nentitha. Noba ingathelwa abanye abantu kodwa mntana ubuphuma ngeusuku ubuyizi kwenzeke into kumzali because ubhlungu ushiye ngumuntu nenze into akushiye nemoha abaleka umntana umfundisi xa ifundile akushiye apha engabuzanga ubethini maniphindi lowa khona abantu abangayivayo kodwa is total wrong. Inobusathana is killing. You are killing your mother, you are destroying your mother, you undermine efforts nokuwa nokuvuka kwakho nawe. And go look for someone who will never care for you. First sit down nomzali wakho ubuze what happened. Amen. Whatever what you are doing, mama must be a lead, and no mama must not block that relationship because abaza. But don't jump mama. Sit down with your bazali. So if you don't have a father, you are lying. Your mother is your father. Celebrate your mother. Uyisibane drama ufuna utata ngasuthi usathi ufuna utata udibane nomzimba wabathi dinguye utata wakho usatsha sibona uzothi. Amen. Kwamanje abasokane drama uthi uyalila sesikole uyalila at the age of 21 umkhuluza uyalila nto uthi ufuna akayithi ufuna utata wakhe ukuthi wachiumzwa itrain. Amen. So learn to love. Noba unabo bazali ukhuliswe ugogo celebrate love. Nguye odlala i-role yobufather. Amen. Now this message enkunshane I'm going to explain the father that we're supposed to celebrate. Amen. Amen. So amadabi abantwana bakwazi ukuxabanisa abazali. A dangerous abantwana. Awuxabanisa lo tatakhe.
afike pha kula tata athethe ezinye izinto afike ngapha beyilonto ingozi umntana angakuxabanisa ubona hey jonga apha ewe bendithetha lento na umntana mkhabe ngayithethela uyidlulise konto obana lento kuyibalisela xa udlulisile izoniveza mbi mina into ibingcokola nje general xa ukundweba kwakho nomgobhozi womntana hey manje ngeke kuba bantwana amen ngifuna ndika father amen thina singoba tata abazalwane siyayithanda order utata uyayithanda order ingapha kumendlini uyabona into ngena order kukho idrome na yamacephe nama discipline azila bekuye follow kube kemele yazi ufika abantwana babo kuba iphithana sibona awakana order amen singale order omnye uthi thula impahla line no shipex pipex no share line xa kunetha zibani bamnyama xa ubamba ngazi collection uyazothula impahla nepex ndikafundisa suzishiya ipex khokho ntomsecanga usuzishiya ipex vila nsini elini because xa ushare lining sizoba nombethe liplanga elia liyo ngunda libe nala kubona ubonto imnyama xa niphinda nisenza ukuneka ngenomhlobo kufanele into i-clean car ishewele izinto ezinya ngoba ipex ethanda ihlala phandle ayihlali phandle izonetha kube shushu iyajika ke ngoku second kule nale budget amen sukulwa ngomnye wesibili sukulwa ayingweni utsale ibhaji enga eyesibili into yekeni bantwana batsha umkhuba xa usenza into ephungwayo we-mix kitchen we-serve liphinde ndicineze uzogalela i-rooibos neswekire ezintathu kanti mina andiyiphungi i-rooibos futhi ndiphunga ii-teaspoon eziyi-2 xa ndisithi hayi yi-waste ugalela amanzi ashushu ubeka izinto apha ndimo azothi hayi mina ndiphunga amanzi ashushu ndingayiphinda ndiyethela ngoba uzobilisa ubisi ebelelokugqibela apha endlini kanti andiliphunga ubisi ndinifundise beka amanzi andiyazi senzeka le ngoxolo kofisa izindlu zeni kodwa kudala ndayifuza into kwebandla beka amanzi ashushu ndimo zazi iba ndigalela amatispuni amangaphi ndimo zazi i-rooibos andiyiphungi ndiphunga i-bush tea amen okanye ndiphunga ikofu nje ndiyalifundisa nto semamela iloo nto uyenza kokwenu ngoba uyamazi utata uphunga amatispuni amathathu uthanda ethile xa kufika ivisit awukwazi uxuba laa nto phaa ekitshini ngoba kum uyajika nayo ngoba mina ndiye ndijonge ne-size khona abantu abathanda ezam ixwayo ngathi yamafril khona bathanda le yamachina uyayibona ezesuphu ubona hayi kuyaphungwa apha uyabona ngoba jonga njengoba uphunga awubonakali uthi bekusatsho kusivele emva kojojo te anditsho wena namtshanje amen toba paka esa speakers ngapha kancinci speaker kancinci speaker esi singapha kancinci amen praise God now uyabeka izonto uthini usibeka nathi esibili uzanyelo kusuqumba ngoba bangathethi ngifuna ukuthetha kule nto lethi number 2 ukhona umehluko phakathi kwe-teaspoon necephe ngalushumayela there is a big difference between a teaspoon and a cephe icephe loba xa uzotya ukutya uyaliphatha i-teaspoon lolophu suniphatha licephe nzophunga hayi sundenza loo nto ulibala icephe lomngqusho kodwa uzimaniphunga zoyithini icephe xa kuphungwa kusetyenziswa i-teaspoon bantu abatshani khona zizinto zibekayo ngibeni babekosi ubeka ntoni i-teaspoon icephe ulibeke xa nzutya amen
ngamaqiqi nje ndinika ndingutata ndingumfundisi ndiyafundisa. Amen. Akekho omnye umuntu ozofika azofundisa into endizifundisayo. Amen. Na xa uthenga phaya kweza package yakwazi bakoma 10 rand ezathu. Cheap breed ezathu. Ungathi andinawo ama-teaspoon. Kodwa xa ikamkam unayo imali yalapha ne-score. Uhlale phezu kwe-12 koma umerenkini ujongeze ugcwala ukhabe ucutha isikole. La mali sasikole khona phaa kwa-chippies awe-10 rand abe maninzi. Thina sexa ngama-teaspoon ngabe khona. Namacephe wabe. Mani ngangeni ke kuyikhabhu ke mani ngiyangena. Okhona manje ikhabona ngucelemba. Sikinyeke. Amen. Now I want to share this message on the Father's Day. I have a message for all the fathers. Amen. If there is anything in shortage today, it is real fathers. Amen. Praise God. That take responsibility for their actions and take care of their financial, spiritual, emotional well-being of their homes. It's a shortage. We don't have those fathers. Males. We don't have real fathers. We have abusers. Amen. We need those real fathers. Real fathers serve God. Real fathers are men of action. Real fathers prepare their children for adulthood. Real fathers. Okay. Amen. Now I am going to talk about the attributes, 6 attributes of good and godly fathers. There are 6 attributes of good and godly fathers. There are 6 attributes of godly fathers. The first one, the F in father. F in father stands for faithful. Amen. Good fathers are faithful. Amen. If you are not faithful, you are not a father. You are a male. Did you? The second one, the A in father stands for action. The father, good fathers are people of action. Amen. They are the people of action. Amen. Then they are people of action. Amen. The third one, the T in the father stands for teacher. Good fathers are teachers. That is why umntana okhuliswe i-single parent engeke utata iyabonakala behavior yakhe. Amen. Okhuliswa ngunina angakhuliswa benesibili right, but uyabona le mntwana inqeneha yonqena because umama uzocinge kawuthathe sasiphiwe beka oh yini umntana umntana uyabona baba weak bafokofoko abakwazi uhlamba underwear abakwazi uhlamba zikawusi abakwazi uziphekela ngamafokofoko. Because there was no father. If you are not able to wash your own clothes, you are not qualified to be a father. Amen. Because utata uyakufuza man, mama bayifekete izoma. Umama angayibethi ibe nezembe njeka ngayo. Jebu habu kuba choke sikimbukane. Oh mama, amen. Padutata will teach you how to stand on your own. So uyabonakala umntana okhule nomama nokhule notata. Ubone iyafeketha le. Wenjelo isikole kodwa yafeketha le. Uyihombo lenje lapha. Akwazimela. Amen. So if you want to qualify to be a father, you must learn to stand on your own. Uzenzele izinto
Amen. So, good fathers are teachers. The fourth one, the aging father stands for hope. Amen. So, fathers offer hope to their families. Amen. Naxa kugoqoza into phayibheka ngoba ekhisikhona utata. Amen. Uve uba khona umuntu okhuhla ucango pha. Lo wasikazoma ngazayithele lo nto uqhekeza andike stream iba ungeke phansi kwebhedi. The E in the father stands for example. Isizwe ujaji obethetha ngayo. Ukhombe le akhombe le. Amen. Ake saya omnye umgidi kuyalwa. Amen. Yayalwa. Ayale lo tata athi makuthini indoda ayihambi lala. Uyakutsho lo. Indoda kuthini ayihambi lala. Amen. Kwase tipe kulanda. Amen. Good fathers are positive examples. Finally, the R in the father stands for reliable. Good fathers are reliable. Awuthi xa ufika imali yefees uqoma mankhabe ndiyozama ndimthembi utata akho zimbora. Uyayithetha into angayenzi. Awukwazi koyama ngayo. Ezutata xa uthethe into ebazalini abantwaneni sigcine la nto uyithethile. Uba uthe uzomkhupha ngedate ethile mkhupha umntana ngoba umntana uyakubona le. Ole utata igama maqala kwazi umxela kananyana. Amen. Funeka ukwazi ba uthenjwe ifamily wathi uthe omnye utata ngokube end of the month uyabhalisela lo mama uyalini cela ithandazo utata uye wafika wathi ningapheki izofika nechicken. Amen. Kwalibetho o8 ukuthi yo akwapheka uzofika no KFC baby. Ungapheki maranga wami akapheka bahlala balinde utata yavuya phe utata upeyini kodwa wafika ngo12. Amen. Because abathen akathembakelana. Put your faith in Jesus Christ today and follow his example, and you will be a good godly father, not perfect but prepared to lead and love and serve your family. Amen. When you only follow God. God bless you this Father's Day. This is the message to the fathers. Uba ke kutata akho apha umteke izongena apha kwi-fan page ethi umteke amamele ngoba akekho umuntu onomnika imessage nje mina ngiyamnika ndingambhatalisi i-network ikhona noba kana data uzoyifumana. Shaya uJesu izandla. Amen. Ake sithi happy Father's Day. Amen.